nongeye kuha ikaze buri mwese mwamaze gukanda subscribe kuri GMS Sport Fans TV, channel yanyu, channel y'abanyarwanda, channel y'abakozi ba football, channel inyuraho amakuru y'imikino mu buryo bwose bumwe cyangwa ubundi, imikino yaraye ibaye, imikino izaba, imikino iteganyijwe, yasubitswe, byose ubyumvira hano kuri GMS Sport Fans TV. Iyi ni channel rero ya buri umwe wese, kandi ni channel ikeneye support ya buri umwe wese. Buri umwe wese wakenera kuduha subscribe, wakenera kuduha share, wakenera kureba ibiganiro byacu, ahawe ikaze. Rero hari imikino yaraye ibaye mu gushaka tike y'igikombe cy'isi hano muri Afurika, World Cup Qualification Africa. Ngira ngo niyo tugiye kuganiraho mu minota mikeya, iminota itari myinshi, tuze kurebera hamwe ibyaranze imikino, tuze kureba n'uko amakipe yasigaye amwe n'amwe hano yegereye iwacu mu karere u Rwanda ruherereyemo, amakipe mu magurupe twegeranye hafi aha ngaha, ese wahagaze gute ku mwanya wabo, ndetse n'amakipe n'ikipe yacu y'u Rwanda Amavubi ese ihagaze gute ku rutonde. Imikino yarayibaye rero, hari umukino wa Maroc yatsindagamo Tanzania ibitego 2-0. Tanzania ni ikipe, yari ikipe nziza, ariko imbere ya Maroc, mbibutse ko Maroc ari ikipe imenyereye iri rushanwa, imenyereye kujya mu gikombe cy'isi, ntabwo rero wayigereranya n'ikipe ya Tanzania. Ngira ngo ntanibuka neza abakinnyi bose baboneye ibitego 2 ikipe ya Maroc, ariko ndibuka ko Diaz yaraye abonyemo igitego ku munota wa 58. Indi match yabaye, hari Comore yaraye itsinze igitego 1-0 ikipe ya Chad, hakaba n'ikipe ya Senegal yaraye itsinze ibitego 2 ikipe ya Togo, hakaba n'ikipe ya Algeria yaraye itsinze ibitego 5-1 itsinda ikipe ya Mozambique, kandi hari ikipe ya Mauritania yaraye itsinzwe ibitego 2-0 na DRC, ikipe ya Tanzania. Hari n'ikipe nanone ya Uganda yaraye itsinze igitego 1-0 ikipe ya Guinea. Hanyuma ikipe ya Nigeria yanganyije n'ikipe ya Zambia, ya Zimbabwe, baraye banganyije igitego 1-1. Mu by'ukuri muribuka ko Nigeria hano iwacu yabashije kutubonamo ibitego 2 byatsinzwe n'umusore ukina muri Galatasaray, umuhungu bita Victor Osimhen. Hanyuma rero muri uyu mukino ntabwo yabashije kuba yabonamo igitego, nta nubwo yabashije kuba yabona amanota 3 kubera ko yahuye n'abaturenze. Ntabwo mbizi neza cyane, ntabwo ndi sure, ntabwo ni proud cyane, ntabwo narebye match nyinshi z'u Rwanda na Zimbabwe, ku buryo navuga ko Zimbabwe ikomeye kurusha Amavubi, ariko ngira ngo iriya ni kado twabihereye. Twari dufite umutoza mushya, kandi umutoza wari utoje umukino we wa mbere, ntabwo biri believable, ntabwo umuntu yabyizera ko yagombaga kuba yatsindwa Nigeria, kubera ko Nigeria ni ikipe imenyereye kujya mu gikombe cy'isi, biramenyerewe. Indi match yahabaye, hari Sudani yanganyije na South Africa igitego 1-1. Indi match nanone yaraye ibaye ni ikipe y'Amavubi yanganyagamo na Lesotho igitego 1-1. Haranyemerera rero tuvuge cyane kuri aya Mavubi,
menshi, twari twiteze ko turarara tugize amanota 10, ikaba yatakaje amanota 2. Mu by'ukuri Amavubi yabanje gutsinda ngira ngo igitego cya mbere cyatsinzwe na Kwizera Georgia ku munota 58. Cyari igitego cyiza cyari kibonetsemo kare. Yaje umutoza Adela Murushe yaje gusimbuza mu minota ya 70 gutyo, akuramo Inshuti Innocent, arongera akuramo na Hakim Sahabu, ashiramo Samuel Gareth, ndetse na ntabwo ndi mwibuka neza wasimbuye Hakim Sahabu, ariko bakimara kuvamo ibintu byahise bizamba, ngira ngo nibwo ku munota wa 82 nibwo twahise turya igitego, birangira gutyo ari igitego 1-1. Uruhande rero rw'ubusatirizi mu ikipe y'Amavubi, twavuga ko bari bagerageje gukina. Amavubi yari yagerageje kuba yarusha cyane Lesotho, byatangaga icyizere ko Lesotho ishobora kuba yarya ibitego 2 cyangwa 3, ariko byarangiye nyine ari bya bindi byo muri football, bya bindi tubara ariko tugasanga Imana yapanze ibyayo, byagenze gutya na gutya. So byarangiye rero ari uko nk'uko bimeze. Ngira ngo Hakim Sahabu yari yagerageje gukora ibishoboka byose, atera mu izamu, ariko bikarangira ateye ku ruhande, atera hejuru. Nuko wagerageje kuba mu basimbuye, wagerageje kuba yateramo agashoti nako k'abana, Samuel Gareth ubashije kuba yateramo agashoti nagahereza umuzamu agafata byoroshye, ariko ngira ngo Gilbert Mugisha yabashije kuba yahusha ibitego byinshi byari byabazwe, ibitego bigaragara ko ari ibitego bigiye kuba byahereza intsinzi Amavubi. Ni ibitego buri wese atazi ngo byari bimeze gute, ariko ni ibitego wabonaga ko ari ibitego byari byabazwe bishobora kuba byaduhesha intsinzi. Umukino wagombaga kuba wabonekamo ibitego birenze nka 3 iyo tuza kuba turi abanyamahirwe. Ngira ngo uko rero amakipe asigaje guhura, ngira ngo azahura tariki ya 1 y'ukwa 9 2025, nibwo ino mikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi izagaruka. Ndavuga ku makipe makeya, ntabwo ndi buvuge kuri yose, ariko ikipe ya Uganda izakira Mozambique, noneho ikipe yacu y'Amavubi yongere yakire Nigeria, noneho Algeria izaba yakiye Botswana, na Angola izaba yakiye Libya, Benin izaba yakiye Zimbabwe, Senegal ya ba Sadio Mane izaba yakiye Sudan, naho Morocco cyangwa se Maroc izaba yakiye Niger, naho Lesotho yaraye itubujije amanota 2 izaba yakiye ikipe ya South Africa. Mu minota mikeya nanone reka turebe uko amakipe hamwe ya hano mu karere ukuntu asigaye ahagaze. Hano mu karere amakipe twegeranye hano, amakipe ari hafi cyane yacu, yamwe ntabwo twifuza ko wenda Uburundi bwajya mu gikombe cy'isi, Amavubi ngo u Rwanda rusigare, ntabwo dushaka ko Tanzania igenda, ibyo ntabwo ari byo. Reka twese, byaba byiza twese tugiye tukajya muri icyo gikombe cy'isi. Rero groupe E, ikipe ya Djibouti niyo iyoboye urutonde n'amanota yayo yuzuye 16. Ikipe ya Burkina Faso ni iri ku mwanya wa 2 ndetse n'amanota 11. Djibouti ni iya nyuma n'inota 1, kuvuga ngo imikino yose yaratsinzwe inganyamo umukino umwe. Hanyuma groupe B iyobowe n'ikipe ya DRC n'amanota 13, ya kabiri ni Senegal n'amanota 12, ikipe ya nyuma ni Mauritania
n'amanota 2. Ni ukuvuga ngo yatsinzwe imikino 4, inganyamo 2. Naho groupe E niyo nako groupe C ni groupe irimo iherereye mu Rwanda. Ikipe ya mbere ni South Africa n'amanota 13, Amavubi n'aya kabiri n'amanota 8. Ikipe ya Benin nayo ifite amanota 8 ku mwanya wa gatatu, ariko ifite umwenda w'igitego kimwe. Amavubi nta mwenda nta n'igitego. Naho ikipe ya kane ni ikipe ya Nigeria ifite amanota 7. Ikipe ya gatanu ni Lesotho n'amanota 6. Ikipe ya gatandatu ariyo ya nyuma ni ikipe ya Zimbabwe n'amanota 4. ngira ngo rero groupe ya E groupe ya E ndavugamo makipe agera nko kuri 3 cyangwa ni groupe E iyobowe n'ikipe ya Maroc n'amanota 15. Iya kabiri ni Niger n'amanota 6. Tanzania iri ku mwanya wa gatatu n'amanota 6. Ikipe ya nyuma rero ni Eritrea yatsinzwe imikino yose. Mu groupe ya F hari ikipe ya Uganda ifite amanota 10, niyo iri ku mwanya wa gatatu. Uganda iri ku mwanya wa gatatu, Mutseka Amavubi ari ku mwanya wa 2. Uganda rero iri ku mwanya wa gatatu, Kenya iri ku mwanya wa 4. Uganda ifite 10, Kenya ikagira 16. Ikipe naho groupe G cyangwa se G ni iri ku iyi kipe navuga muri groupe F Burundi buri ku mwanya wa gatatu. Ntago Uganda iri muri groupe G, ikipe iri ku mwanya wa gatatu. Rero hano mu karere kacu ngira ngo ni ikipe y'u Burundi ifite amanota 10, ikakaba Kenya ifite amanota 6, ariyo iri ku mwanya wa 4. Naho muri groupe G ikipe ya 4 nanone ni ikipe ya Uganda ifite amanota 9. ngira ngo naho ngaho nashaka gusoreza muri iyi mikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi. ngira ngo turebye gato y'imikino shampiyona igiye kugaruka, kuko bari bari muri break, bari mu mikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi, noneho bagiye kugaruka mu maklebe yabo. Rero shampiyona izagaruka ejo bundi kuri 29 z'ukwezi kwa gatatu. Rayon Sport izaba yakiriye ikipe ya Mukura. Ikipe ya Mukura iherutse gusebya Rayon Sport ndetse isebya na APR i Huye. Ubu ngubu icyo kwibaza ni ese Rayon Sport ishobora kwihorera ku byo yakorewe i Huye, cyangwa n'ubundi uwagukubise ntaho yagiye? Rayon Sport n'ubundi ishobora kunyagira ikipe Mukura ishobora kunyagira ikipe ya Rayon Sport. Twitege iki nk'abakunzi bayo? Faranganye ntabwo ahari, kandi icyo gihe nabwo ntasinzi igihe yari ahari, banza atarahari ntabwo nibuka. Mu kipe ubu ngubu ihetswe na Keve, wenda na Haji, reka mvuge Haji. Bariya abanyamahanga bo simbemera, ariko bakora ikinyuranye ugereranije, ariko ejo bundi nibwo tuzareba kuko kijya gihe habayeho kwibesha, uyu munsi bazakosora. Hanyuma kuri uwo munsi nanone Kiyovu Sport izaba yakiriye ikipe ya Police FC. Kiyovu Sport ishobora kumanuka, binagaragara kuko biragoye kuba izaba mu maboko ya Police FC.
ku itariki 30 rero APR izaba yakiriye Vision Football Club, na Etincelle ibe yakiriye ikipe ya Marine. Urumva ko ari derby y'i Rubavu mu karere ka Rubavu. English Premier League rero, Chelsea ejo bundi ku itariki 3 z'ukwa kane izaba yakiriye ikipe ya Tottenham. Ikibazo cyo kwibaza ni kimwe, ese Chelsea birashoboka ko yaguma muri Big Four? Nicyo kikiri ikibazo, nicyo kibazo twese twakibaza, kubera ko Chelsea ni ikipe yagaragaje ko idashaka kuzakina Champions League, ahubwo yagaragaje ko ari ikipe ishaka kuzakina Conference League cyangwa se Europa League. Ariko icyo kibazo kwibaza ni kimwe, ese Enzo Maresca ni umutoza ashobora kuba yahangana na Amory cyangwa Mikel Arteta cyangwa se Vincent Kompany cyangwa se abandi batoza benshi bafite amakipe akomeye. Chelsea ni ikipe yo guhangana na Real Madrid cyangwa FC Barcelona? Icyo ni ikibazo tugiye gusigara twibaza. Ikiganiro rero nakagaruka naho ubutaha. Bye bye, akoze cyane. Bibutse ko gukanda subscribe ni ingenzi cyane kuri YouTube channel yanyu, kandi YouTube channel yacu. Murakoze.